Ya sanibona. Uma umuntu ongathandi ukuthi ulalele umgosi, cha, phuma kule video. Kanti-ke futhi uma uwumuntu ongathandi ukuthi ulalele abanye abantu bekhuluma ngey'ndaba zabanye abantu, phuma-ke kule video, hambe uye esontweni. Anyway, nina-ke nisela ke sixoxeni ngo-DJ Zinhle nendoda yakhe, umkhwenyana wakhe phela ubongani, hawu bakithi. Kuthe-ke one day nje ekuseni uMusa Khawula wavele wavuka nje ecabanga ubongani no-DJ Zinhle waphosta ngabo. Kodwa kahle kahle ubengaphosti ngo-DJ Zinhle, ubephosta ngobongani. Uye wasitshela-ke laphayana uMusa Khawula ukuthi ubongani singamboni nje ngazi ukuthi u-innocent, uyachitha. Usho kanjalo wathi iqonyiwe leya ndoda inentombi, wathi efaka nesithombe sentombi khona lapho uMusa Khawula, intombazane njena uyelubhoni usamncanyanyana. Mina ngazi noma vele yini kuyinto yakhona ama-requirements ukuthi ukuze ube usayitshike kufanele ube uyelobhoni, nangazi mina ngoba abasayitshike hleze oyelobhoni, kodwa akasikho lapho. Wafaka-ke laphayana-ke uMusa Khawula wathi nansi intombi kabongani. Ngathi uma ngisibuka le story ngathi yazini uMusa Khawula uhlezi right, kodwa uyabona la hayi ngeke phela kuwo wonke amadoda ase-South Africa nansi indoda engatshithi. Ngathi ubongani hhayi ngeke, yabona leyo nto. Kodwa ngathi ngibe ngiyacabanga ukuthi kodwa uMusa Khawula asikho isitori akasiphoste uthole ukuthi besamanga. Njalo siye sithi uMusa Khawula unamanga, ekugcineni bese kuqhamuka ama-receipt ukuthi cha ngempela lento abeyikhuluma iyona. Babesebenza-ke abantu amavidiyo, TikTok, ko-YouTube, ko-Facebook, baphosta abantu bephosta ngayo le ndaba, kwaphikiswana, abanye bethi yes uyachitha, abanye bethi akachitha, abanye bethi lalelani la. E-South Africa yonke indoda nendoda iyachitha, basho kanjalo nje. Bathi kahle kahle fanele kube worried indoda yakho uma ingachithi. Kubi guys, kubi. Emva kwalokho-ke sikuye kwathi ukuthula kancane ngoba naye ubongani bengazi ukuthi sonke nje le story usithatha njengejoke. Emva kokuthi enze ivideo kaMusa Khawula nge-AI, uMusa Khawula ecula iculo lika DJ Zinhle exolisa, wazi wathi apology accepted. Bengazi ukuthi yena beno DJ Zinhle bayibona njengejoke, yonke lento abayithathe serious. So isitori sakhona bengazi ukuthi nje hayi sizovele sidlule bayiqhubekele ne-relationship yabo beyijabulele, nathi-ke ama-fans abo siqhubeke nje sibafollow. Kodwa-ke mina benginako ukuthi kona phela bangasinika lesithombe esikanje, kodwa mina nje ku-DJ Zinhle bengizokaba kanje online, kodwa bese ngithi endlini wena uza la ubalo, uyabona leyo nto. Ngoba phela uma uwunkosikazi fanele iy'khali zakho y'phelele, uyabona leyo nto. Uma nginomnakwethu angazi ukuthi nginomnakwethu ngingaphumi ngiyokudifenda laphayana on social media, kanti wena uyazi ngala eceleni ubhizi nayo intombazane, uyayibona leyo nto. So kungenzeka vele ukuthi u-DJ Zinhle vele ubesesazi isitori sentombazane, that's why evele nje wayirelaxela. Kodwa kuthe makuhamba isikhathi uSima wenza ividiyo, ngiqamba manga uSima ngenzanga ividiyo, bebekwi-podcast yabo uSima bekhuluma ngaso le story, njengoba wonke umuntu vele ubekhuluma ngaso le story. uSima-ke wase-defend u-DJ Zinhle wathi she is disappointed at ubongani. Nami mshame I was disappointed because ubongani bengiyibonela ingelosi nje yomyeni umyeni kaZinhle. Wayesethi njena yena she could not believe it ukuthi kanti ubongani uyinja, wathi he is a dog. Hhayi-ke u-DJ Zinhle kuzo zonke izinto ebezenzekile, uMusa ephosta ngale story, indoda yakhe i-allegedly cheating, yi-side chick, kuzo zonke izinto ebezenzekile u-DJ Zinhle uvele wadinwa nje uSima, wadinwa nje istatement esikaSima sokuthi indoda yakhe yinja. Hhayi kwavele kwangathi-ke isitori isiqala phansi ngoba u-DJ Zinhle uvele wenza ividiyo, kwividiyo leyo u-DJ Zinhle ethi yena nje akayithandi indaba yokuthi uSima ubize indoda yakhe ngenja. And I was like, okay DJ Zinhle, awuthandi ukuthi uSima ubize indoda yakho ngenja, noma awuthandi ukuthi indoda yakhe yinja, ngoba phela lezo zinto ezimbili ezihlukene, uyabona le inja yakho uyayazi ukuthi yinja. Okay, but kwesinye isikhathi awuthandi ukuthi umakhelwane abize inja yakho ngenja, yize uyibona ukuthi yinja. So bengididekile
Usho ukuthi awunankinga nokuthi inja yakhe yinja, kodwa unenkinga ukuthi uSimo uyibize yayibona leyo nto. Wayenza-ke ilona ividiyo. Sithe sisanake lokho ukuthi manje naku uSimo, abanye bathi hayi uSimo was not wrong, uSimo was defending you, kanjani, abanye bethi Simo must apologize. Ngithi hayi bo, uSimo uzoxoliselana uBongani engaxolisile, okay? uSimo uzoxolisa ukuthi uthe uBongani yinja, kodwa uBongani yena achitha uyabona nje. Siphila impilo interesting eSouth Africa. Sithe kusanjalo ngale ka-Instagram umaphephandaba wathi wafaka ama-receipt phela, ama-receipt okuthi ngempela the ndoda is the dog. uSimo ebesabhala i-apology, uSimo esapractice i-apology, kwavele umaphephandaba walayisha ama-receipt laphayana ukuthi the Bongani is the dog, the Bongani is the dog that Simo was saying he is. Ukwenze kanjani lokho? Uvele wafaka laphayana ama-conversations between uBongani ne-side chick, because i-side chick angithi uyakhumbula umusa ukuthi upostile lapha kune-side chick, angazi noma uJessica noma ubani, uYellowbone. Kusho ukuthi phela lawa amanye ama-side chick athe mayebona uYellowbone athi how kanti I'm not the only one, because phela these men will play with you, but you're just the only one. Just be my secret, I'll give you whatever you want, just be my secret. You know I have my wife, I love my wife, but I also love you, okay? We can do this, but you know. But what they didn't know was that uBongani allegedly was doing that with a number of them, not just one. So iside chick le yodwa mayibona le yenye iside chick yathi hayi, this is it, yathi maphephandaba nanka ama-receipts. Angenile-ke ama-receipts lapha kumaphephandaba, sambona lapho uBongani screenshot bekhuluma naye intombazane ethi I'm stalking you, what. Zonke izinto indoda eshadile engafanele izisho kumuntu. Uyayibona nje lento engiyisho eheneke, walayisha umaphephandaba. Ngakusasa after belayishi ngiyaphambanisa. Before intombazane iye kumaphephandaba, uDJ Zinhle wayipostela ivideo nje beyihlalele lapha engadini yabo, emzini wabo benobongani bebambene begonene, yabo. Ubefuna ukusikhombisa ke I guess uDJ Zinhle ukuthi hayi ngi-right mina nomyeni wami si-right. Lokho kwenza ukuthi ama-side chick adinwe kakhulu, kashone lapha amaphephandaba alayisha ama-receipts. Izolo sithe silala bese simbonile uBongzi lapha ekhuluma nentombazane, ama-screenshots sambona laphayana ukuthi hayi bayaxoxa. Kunzima-ke ukuthi siphike ukuthi uyajola ulona uBongani, ngoba phela sibonile laphayana ukuthi uchatha nentombazane with his verified account. Kodwa-ke phela nje ukuchitha-ke akuqali ngoBongani Badla, akuqali nje ngaye. Asazi-ke bakithi ukuthi le story soqhubeka sithini. Mina I think even though sisaqala le story bengabelieve ukuthi uBongani uyachitha, sengiyabelieve ukuthi uBongani uyachitha. Kodwa futhi-ke bakwethu phela uyabona nje umshado awufani nomjolo. Ngeke nje kuvele kwenzeka into eyodwa nje nawe usuyashekile, usuyahamba, usuyayishiya indoda ini. Ngeke. uDJ Zinhle usazoyihlalela nje nomyeni wakhe, okay? Ngisho ngathi ubekade ngaye ngoba abantu bathi hayi mhlawumbe vele uDJ Zinhle ubeyazi yonke lento. I doubt, okay? Kodwa nje ningalindeli nje ukuthi uDJ Zinhle uzothi nje ngintombanyana nje yodwa neyintombi ezimbili ezintathu uDJ Zinhle uselayisha imithwalo, useshiya umshado wakhe. Cha nje, cha. Khohlwani nje yilo ngoba nani nje anishiyi kwayenina nje. Sime kanjalo ke story sika DJ Zinhle kanye naye-ke uBongani. uDJ Zinhle kuze wagcina eseposta laphayana ke ku-Instagram ethi cha bakithi ngiyaxolisa ukuthi ngiposte le video, ngoba ukuposta kwami le video iyona eyenza ukuthi phela laba abantu ke baletha ama-receipts. Mina ngiyafisa ukuba impukane laphayana ekamereni lika-DJ Zinhle kanye noBongani, ngizwe nje ukuthi uBongani uya-explaina kanjani lama-receipts. Ngoba phela unkosikazi angahleka phambi kwabantu, kodwa maseni nobabili ivolume iyashintsha. Hayi zimi kanjalo-ke indaba zabantu. Kunini enithanda indaba zabantu. Ngiyabonga. Bye.